Abebembeze bagambe berizoba obarya ishami rya Bujaga Integrated Primary School erikushangwa buteraniro district ne Rwampara amukuru ogwatebekanisibwa okurundana sente zo kombeka ekyombeko ekibayita multi-purpose hall. Giteri rishane nagandi mashomero noto structure konkatisha nagandi mashomero omukusaba na performance no mudebeka na jisha nagandi mashomero kokagandi amashomero gani aka first world schools nicho kuombeka wenu mtakaba nkabasana barati na batobi amahurra mukemera rubaju hato butwatana komurumu ishomereri riri hansi y'edini y'Kristayo ahansi y'oburezi wa Nkole rinabeja barukurenga mu 10 konka barukuriyebembera binamatsiko ngo batunga kibesere multi-purpose hall emerimetari yemwe na mnongo konja kutunga y'obwegisa ishomereri nicyo kweyongera mamana ejihoro yabe hwire tukwera Bujaga Integrated yonga wongane jako banetwera nka community binje hatito bakine compound zo makagabo nkembaga emikoro ndijo nkejo nkobujenyi na wawe yabe hwire nejane kwera na government omwe yayine mikoro yayo nejikorraho okurundana sente ezirenje miliyoni 8 ezibara kwetenga kwaba kwebembiremo abashomireho ayishomereri bitubasa kurundana sente ezayiko miliyoni 10 erizoba zoba nsima rahanga bwishomereri ryatandikira umwaka ugwa 2024 rishomisa abana bingi ba doctors ba professors bwene bwanyuma y'ugumanura kurakorana abazire nabatamwa amana gabo ba OBs na OGs bakwatanise ne kanisa n'ubuciko bakatebe kanisa batensa ba planning akombeke kizimbe cha multi-purpose hall ayishomero yitu Bujaga ekizimbe eco kibarirwe kumaraho miliyoni 8 nkaga ni 2 kandi ncenda cikozesubwe omu assembly chapo na nebindi nkebyo so nanisha bamwe n'abari kutureba mu board wero wishazi donors nabandi politicians government yeyo sirineta mabashomesa leta mbyona konka bongere mu amani batwegiteho tombeke multi-purpose hall. Our TV West ndisenyomo Gideon.